seatbelt signs are still on, so please remain in your seat with your seatbelt fastened until they have been switched on. We suggest that whenever seated, you keep your seatbelt fastened. Toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. Very shortly, we'll commence our in-flight service, offering you the chance to purchase from our selection of fresh food available today. All options can be combined to make meal deals while saving you money at the same time. Full details can be found in the boutique and bistro brochure. You can also purchase a selection of teas, coffees and hot chocolate, together with drinks and snacks from the bar. We accept payment in pounds, euros, most major currencies and debit or credit cards. The correct change would be greatly appreciated. If we can be of any more assistance, then just ask us as we join you in the cabin shop. Κυρίες και κύριοι, η φωτεινή επιγραφή προσδεθείτε είναι ακόμη αναμένη. Παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες σας δεμένες μέχρι να σβήσει η επιγραφή. Σας προτρέπουμε να έχετε διαρκώς τις ζώνες σας δεμένες εφόσον κάθεστε. Οι τουαλέτες βρίσκονται στο μπροστινό και πίσω μέρος της καμπίνας. Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται για όλη τη διάρκεια της πτήσης. Σύντομα, θα ξεκινήσουμε το σέρβις, προσφέροντάς σας την ευκαιρία να διαλέξετε από τα φρέσκα φαγητά μας. Όλες οι επιλογές μπορούν να συνδυαστούν για να φτιάξετε προσφορές γευμάτων και να σας εξοικονομήσουν χρήματα συγχρόνως. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυλάδιο Boutique and Bistro. Μπορείτε ακόμα να αγοράσετε μια ποικιλία από τσάι, καφέ και ζεστή σοκολάτα, καθώς και ποτά και σνακ από το μπαρ. Δεχόμαστε πληρωμές σε λίρα Αγγλίας, ευρώ, τα περισσότερα μεγάλα διεθνή νομίσματα, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Αν έχετε το ακριβές αντίτιμο, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Και αν μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια, απλά ζητήστε τι μας όταν περάσουμε σύντομα από την καμπίνα. Signore e signori, il segnale delle cinture di sicurezza è ancora acceso. Siete pregati di rimanere seduti con le cinture allacciate finché non sarà spento. Vi suggeriamo comunque di mantenere sempre la cintura allacciata quando siete seduti. I servizi igienici sono situati alle due estremità della cabina. Vi ricordiamo che a bordo non è consentito fumare. A breve passeremo in cabina con il nostro servizio bistro, che vi offre la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti dalla nostra selezione odierna. Avrete la possibilità di scegliere tra diverse opzioni per usufruire dei nostri menù in offerta. Per maggiori dettagli consultate la brochure Boutique and Bistro. Potrete anche acquistare una selezione di tè, caffè e cioccolata calda, oltre a bibite e snack dal nostro bar. Accettiamo pagamenti in sterline, euro e gran parte delle maggiori valute. L'importo esatto in moneta sarà molto apprezzato. Inoltre accettiamo anche le maggiori carte di credito. Per ulteriore assistenza non esitate a rivolgervi agli assistenti di volo quando passeranno in cabina.